ассалому алайкум бинандагони азиз, наши ҷанбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати иштирок дар вохӯрии ғайрирасмии сарони давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия сафар карданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. Дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, вазири мудофиа ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. баҳри таъмини бозори истеъмолии сокинони пойтахт бо маҳсулоти ниёзи аввалия дар давраи тирамоҳ зимистони солҳои 2021-2022 раиси шаҳри Душанбе қарореро ба тасвиб расониданд, ки дар асоси он муассисаҳои марбутаи шаҳр доир ба захира намудани миқдори зарурии маҳсулоти хӯрока вазифадор шуданд. Ин тадбирро роҳбарияти шаҳри Душанбе бо мақсади бемушкилӣ паси сар намудани зимистон ва рафъи норасоии маҳсулот дар аввали фасли баҳор роҳандозӣ намудааст. маҳсулоти захирагардида дар амборҳо мавҷуд буда, ҳамарӯзо мувофиқи талабот ба фурӯш гузошта мешавад. гузориши навбатӣ дар ин бора омода шудааст. бино ба маълумоти сохторҳои марбутаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, фаровонии бозор ва мутадилии арзиши маҳсулоти ниёзи мардум дар давраи зимистон ва аввали баҳори соли равон аз захира ва фароҳам овардани рақобати солим дар бозорҳо вобастагии зиёд дорад. дар ин робита аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тадбирҳои муассир ба роҳ монда шудааст. тибқи қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, доир ба захира намудани маҳсулоти ниёзи аввалия аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатӣ ба истеҳсол, харид, захира ва фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалия дар шаҳри Душанбе нақшаи мушаххасе тартиб дода шуда, дар асоси он захираи маҳсулоти хӯрока роҳандозӣ гардидааст. аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатӣ оид ба истеҳсол, харид, захира ва фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалияи шаҳри Душанбе вобаста ба иҷрои қарори дахлори раиси шаҳри Душанбе ва нақшаи захираи маҳсулот барои мавсими тирамоҳи солҳои 2021-2022 мо ба миқдори 3510 тонна картошка, ба миқдори 4185 тонна пиёз, сабзӣ ба миқдори 1200 тонна, шакар ба миқдори 3000 тонна, равғани растанӣ ба миқдори 774 тонна, орд ба миқдори 4520 тонна, биринҷ ба миқдори 204 тонна, ангур ба миқдори 618 тонна ва лимӯ ба миқдори 311 тонна аз хоҷагиҳои деҳқонии кишвар ва ширкатҳои таъминкунандаи хориҷи кишвар харидорӣ намуда дар амборҳо ва сардхонаҳои корхона захира намудем. дар асоси иттилои масъулини корхонаи воҳиди давлатӣ оид ба истеҳсол, харид, захира ва фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалияи шаҳри Душанбе, айни замон дар тамоми амборҳои корхона ба миқдори 3510 тонна картошка, 4118 тонна пиёз, 1200 тонна сабзӣ, 3500 тонна шакар, 1050 тонна равғани растанӣ, 4550 тонна орди истеҳсоли Қазоқистон, 204 тонна биринҷ, 6 тонна ангур ва наздик ба 3 тонна лимӯ захира карда шудааст, ки 127% нақшаи иҷроишро ташкил медиҳад. дар маҷмӯъ дар тамоми амборҳои захиравӣ ба андозаи 28196 тонна маҳсулоти гуногуни хӯрокворӣ ва ниёзи аввалия захира карда шудааст. маҳсулотҳои корхона тариқи бозорҳои зертобаи корхона ва ярмаркаҳои доимоамалкунандаи касарафи корхона дар 14 нуқтаи сераҳолии шаҳри Душанбе ташкил карда шудааст, бо нархҳои дастрас ба савдо гузошта мешаванд. маҳсулоти захирагардида дар шароити хуб нигоҳ дошта шудааст. дар баробари ин аз ҷониби роҳбарияти корхонаи воҳиди давлатӣ оид ба истеҳсол, харид, захира ва фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалия дар шаҳри Душанбе барои харид ва захира кардани орд, картошка, равған, биринҷ ва дигар маҳсулоти ниёзи мардум бо хоҷагиҳои деҳқонии шаҳру ноҳияҳои кишвар шаҳрномаҳо тартиб дода шудааст. тавре ки иттилоъ дода шуд, ҳамарӯза ба бозорҳои коммуналии пойтахт ва 14 адад нуқтаҳои савдо ва ярмаркаҳои доимоамалкунандае, ки дар шаҳри Душанбе фаъолият менамоянд, аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатӣ оид ба истеҳсол, харид, захира ва фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалияи шаҳри Душанбе маҳсулоти лозима бо нархҳои аз бозор нисбатан арзон пешниҳоди сокинони пойтахт гардонида мешавад. дар маҷмӯъ таъминоти маҳсулоти ниёзи аввалия дар пойтахт зери таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе қарор дошта, он мунтазам амалӣ мегардад, зеро аз талаботи барзиёд барои харидории маҳсулот шаҳрномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расидааст ва воридоти он ҳамарӯза тавассути қатораҳои боркаш роҳандозӣ шудааст.
дар сар то сари мамлакат паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олиро ки 21 декабр тавассути ҳамаи шабакаҳои телевизионии ҷумҳурӣ намоиш дода шуд бо рӯҳияи баланди ифтихор аз ватандориву соҳибистиқлолӣ қабул намуда онро чун барномаи мушаххаси рушди минбаъдаи иқтисодиёту иҷтимоиёт ва рафъи камбудиҳои кулли соҳаҳои хоҷагии халқи ҷумҳурӣ арзёбӣ мекунанд. Хабарнигорони мо дар ҳамин бора аз ноҳияи Данғара гузориш омода карданд. паёми солонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯзҳо миёни табақаҳои ҷомеа, кормандони ташкилоту идора, корхона ва муассисаҳои гуногун ҳамчун як ҳуҷҷат, дастурамал ва барномаи фаъолияти минбаъда қабул шуда мавриди омӯзиш қарор дода мешавад. ба хотири баррасӣ ва омӯзиши паёми пешвои миллат дар факултети идораи давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқи донишгоҳи давлатии Данғара ҳамоиш баргузор гардид ки дар он роҳбарияти донишгоҳ устодон ва донишҷӯён иштирок ва андешаронӣ намуданд. таъкид гардид ки паёми навбатӣ низ ба мисли дигар паёмҳои қаблӣ дурнамои сиёсати фарогири кишварро дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷомеа дар бар гирифта ба сифати раҳнамои мардуми шарифи Тоҷикистон дар солҳои минбаъда хидмат хоҳад кард. яке аз нуқтаҳои муҳими дигаре ки пешвои муаззами миллат таъкид намуданд ин эмин нигоҳ доштани ҷавонон аз ҳар гуна ҳаракатҳои ифротгайорӣ, терроризм, экстремизм ва ғайраҳо мебошад ва бояд ҳар як шаҳрванд аз ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд масъулияти худро дар баландбардоштани тарбияи ҳуқуқи шаҳрвандон ва эмин нигоҳ доштани худро аз чунин гурӯҳҳои ифротгаро бояд кӯшиш ба харҷ диҳанд ва эҳтиёткор бошанд. ба андешаи банда паёми пешвои миллат ин паёми бахту саодати миллат аст. зимни ироаи паём сарвари давлат зикр доштанд ки дар даврони соҳибистиқлолӣ мо бунёди маорифи миллӣ ва ворид гардидан ба фазои таҳсилоти байналмилалиро ҳадафи муҳимтарин ва самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати мамлакат қарор додем. ҳамчунин таъкид намуданд ки барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот, омода кардани кадрҳои баландихтисос, омӯхтани забони давлатӣ, таъриху фарҳанги бостонии халқи тоҷик, боло бурдани завқу рағбати хонандагон ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ, табиӣ, технологияҳои иттилоотӣ ва аз худ кардани забонҳои хориҷӣ, махсусан забонҳои русиву англисӣ таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа зоҳир карда шавад. паёми ироагардаро бори дигар мо ба донишҷӯён байни устодон гӯем ки мавриди омӯзишу баррасӣ қарор додем ва боварӣ дорем боз дар нақшаҳои кории худ мо аз паёми пешвои муаззами миллат баҳра гирифта дар нақшаҳои кории худ баъзе чизҳоро ба нақша мегирем ва барои ташаккули боз ҳам сифати кор дар коргоҳамон боз ҷидду ҷаҳд менамоем. мавриди зикр аст ки чунин ҳамоишу вохӯриҳо ҷиҳати баррасиву омӯзиши паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама факултету кафедраҳои донишгоҳи давлатии Данғара баргузор гардида истодааст. Салоҳиддин Неъматов, Мамуҷони Зиёиддин барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Данғара. бегоҳии дирӯз дар бинои муассисаи давлатии театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ба муносибати 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 30-солагии муносибатҳои дипломатӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистону Иттиҳоди Аврупо чорабинӣ баргузор гардид. дар чорабинии мазкур роҳбарони як қатор вазорату идораҳо ва намояндагиҳои дипломатии муқими кишвар иштирок намуда аз барқарории равобити мутақобилан судманди миёни Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо ибрози андеша карданд. зикр гардид ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ Тоҷикистон ҳамкорӣ бо кишварҳои Иттиҳоди Аврупоро аз самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии худ дониста бобати таҳкиму тақвияти он ҳамаи имкониятҳоро самаранок истифода мекунад. таи давраҳои фаъолият ҷиҳати густариши бештари ҳамкориҳои ҳасана миёни Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо заминаҳои хуби ҳуқуқиву қарордодӣ фароҳам сохта шудааст. дар чорабинӣ инчунин самтҳои афзалиятноки ҳамкорӣ дар соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ ки ҷонибҳо ба хотири равнақи он талош ба харҷ дода истодаанд мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. дар ниҳояти чорабинӣ ба муносибати 30-солагии барқарорсозии робитаҳои дипломатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо дар театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ барномаи консерти манзури ҳозирин гардонида шуд. ширкаткунандагони ин ҳамоиш аз мусиқии классикии операи тоҷикӣ ва аврупоӣ илҳоми тоза гирифтанд.
در کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخوجه ستارов در ارتباط با فهرست میراث فرهنگی غیرمادی بشریت رسما وارد شدن نمونه فلک تحت عنوان آموزش شش مقام و فلک در مؤسسه‌های تعلیمی همایش جمهوری علمی عملی برگزار گردید. در آن عالمان و دانشمندان صنعت فلک و فلکسرایان از شهر و منطقه‌های گوناگون کشور اشتراک نموده وابسته به این رشته موسیقی کسبی فکر و اندیشه‌های خویش را بیان داشتند. گزارش همکارانمان در این خصوص. чорабиниро бахшида ба эътироф шудани фалак ҳамчун мероси фарҳанги ғайримоддии умумибашарӣ вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон зулфия давлатзода ифтитоҳ намуда изҳор дошт ки дар солҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон давлату ҳукумати кишвар бахусус пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба эҳёи арзишҳои миллӣ ва ҳифзу тарғиби ёдгориҳои тарихиву фарҳангӣ баланд бардоштани рӯҳияи ватандӯстиву ватанпарастӣ ва худогоҳиву хештаншиносии мардум хусусан наврасону ҷавонон диққати хоса медиҳанд. таъкид гардид ки дар соли тарихии мамлакат ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ пазируфта шудани боз як ибтикор ва ташаббуси дурандешона хиратмандона ва фарҳангпарваронаи роҳбари давлат аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ махсусан ташкилоти созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои илм маориф ва фарҳанг юнеско беҳтарин тӯҳфа ва хушхабар барои мардуми шарифи тоҷикистон гардид. ин яке аз иқдомҳои хеле бузурге ҳаст ки имрӯз фалак дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ гардид ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки фалак яке аз жанрҳои бузурги халқи тоҷик маҳсуб меёбад ки он аз тарафи олимон муҳаққиқони на танҳо дохил балки аз хориҷи кишвар эътироф гардидааст ва имрӯз таваҷҷӯҳи ҷаҳониён ба ин жанр хеле бештар гардида истодааст. дар ин замина мо кӯшиш ба кард медиҳем ки боз ҳам мавқеи мусиқии суннатии фалакро дар сатҳи байналмилалӣ устувор нигоҳ дорем. иброз гардид ки маҳз бо туфайли заҳмату талошҳои сарвари давлат соли 2021 9 мавзеи мероси тарихиву фарҳангии тоҷикистон ба рӯйхати муқаддамотии юнеско ворид гардиданд ки ин рӯйдодҳои муҳим мояи ифтихору сарфарозии халқи тоҷик мебошад. дар ин конференсия олимон муҳаққиқон аз гӯшаву канори ҷумҳурӣ даъват шудаанд. онҳо роҷеъ ба хелҳои фалак умуман вазъи таълимоти фалак ва шашмақом дар муассисаҳои таълимӣ ибрози андеша намуданд. мо ҳунармандонро зарур аст ки вобаста ба рушди минбаъдаи фалак ва шашмақом корҳои илмӣ тадқиқотиву эҷодиро бештар дар байни халқ ва мардум ба роҳ монем. дар идомаи ҳамоиш ҳозирин изҳор доштанд ки маҳз тавассути ҳидоятҳои раҳнамосози пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз жанри мусиқии классикии фалак ҳамчун падидаи нодири ҳунарӣ дар фазои соҳиби истиқлолии кишвар бо ҷилову садои хеш танинандоз гардидааст. ҳамчунин дар ҷараёни тадбири мазкур аз ҷониби иштирокчиён доир ба вижагиҳои жанри фалак ва омӯзишу ба роҳ мондани ин риштаи мусиқии суннатии тоҷик дар муассисаҳои таълимӣ ибрози андеша карда шуд. در شهر خاروغ مرکز مأموری ولایت مختار کوهستانی بدخشان یارمارکای فروش محصولات کشاورزی دایر گردید. تدبیر مذکور به خاطر تنظیم ارزش محصولات کشاورزی در بازارهای استعمالی عملی کرده شده. مقصد از تشکیل آن تأمین دسترسی ساکنان شهر با محصولات تر و تازه ارزیابی می شود. جزئیات بیشتر در مطلب خاصیت خدایوربیک زاده. در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروغ با مقصد غنی گردانیدن دستورخوان باشندگان شهر و ناحیه‌های ولایت با محصولات نیاز اولیه با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت یارمارک فروش محصولات کشاورزی دایر گردید. در یارمارک 72 تن محصولات تر و تازه کشاورزی و گوشتی، 20 تن محصولات عضوقواری از جمله 12 تن ارد نسبت نرخ بازار ارزان به سودا گذاشته شد. با یارمارک محصولات کشاورزی دسترنج دهقانان از قبیل کارتوشکا، سبزیجات، پیاز، کدو، محصولات باغداری، محصولات گوشتی و دیگر نمودهای محصولات تامین گردید. در یارمارک نسبت بازار 30-40% ارزانتر با فروش برآورده شده ایستاده است. حاضرین وقت یعنی زیاده از 70 تن محصولات کشاورزی از نوعیه‌های ونج، درواز، روشان، شغنان و اشکاشم پیشکش
میزوجان گردانیده ایستاده است. با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کیستان بدخشان در این ریز محصولات کشاورزی از جمله کارتوشکا با نرخ از 3 تا 3 سومانی و 70 درم، گشت با نرخ 45 سومانی و ارد نوع یکم محلی با نرخ 240 سومانی به فروش برآورده شده. ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت توانستند محصولات خوشصفت را خریداری نمایند. راه اندازی گردیدن چنین یارمارکه فروش محصولات کشاورزی در عرفه سال نو میلادی این پیش از همه تامین نمودن ساکنان ولایت با محصولات نیاز اول با نرخ نسبتاً ارزان می باشد. ما کشاورزان ناحیه ایونج زیاده از 25 تن محصولات کشاورزی ناحیه ایونج را به شهر خارو به یارمارکه فروش محصولات آوردیم که از این کارتوشکا با نرخ 370 سومانی، سیب 4 سومانی، چهارمغز با 20 سومانی فراوردیم و دیگر محصولات های نیازی اول را دسترس مردم کردیم. از نوعی روشخلا به مناسبت سال نو کارتوشکا به مقدار 2 تونه به نرخ 3 سومانی، گوشت به مقدار 1 تونه به نرخ 40 سومانی، ارد نخود 35 کیلوگرم به نرخ 5 سومانی و قروت 45 کیلو به نرخ 6 سومانی فروخته ایستاده ایم. این برای غنی گرداندن هر یک دستورخان ساکن ولایت مساعدت میکند. ما کوشش میکنیم که هر ادعا و هر جشنی که از پیش هستند همین خیلی یارمارکه ها رو تشکیل کنیم. اگنتی ذخیره های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان امروز به فروش ارد نو یکم به نرخ 240 سومانی، ارد قزاقی 260 سومانی و سبوس 40 سومانی نسبت به بازار 20% ارزانتر به فروش برآورده شده است. ما کوشش میکنیم که در سال نو میلادی 2022 ساکنان ولایت را از محصولات آردی و آذوقه پر تامین می نماییم. در این ریز به یارمارکه 3 تن گوشت، 12 تن کارتوشکا، 22 تن سبزیجات و 27 تن میوه و سبزیجات تر و تازه خوجگی‌های دهقانی ناحیه‌های ولایت و محصولات سوبتروپیکی و دیگر نمود محصولات کشاورزی بیش از 4 تن و محصولات شیری نزدیک 500 لیتر با نرخ از بازار ارزان پیشنهاد خریداران گردانیده شد. دستی کمک دراز کردن به طبقه های آسیب پذیر جامعه همچون سمت مهم سیاست اجتماعی راهبریت عالی سیاسی تاجیکستان در عرفه عید و جشن ها به حکم عنعنه درآمده است. این عمل وزارت و اداره ها و شخصان علاهیده را تحلیلگران برای تربیت اخلاقی و در روحیه بشردوستی تربیت کردن نسل های آینده سازگار معنی داد میکنند. گزارش از ناحیه تاجیک‌آباد. با مقصد اجرای دستور سپارشی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از طرف شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه تاجیک‌آباد با یک قطار طبقه‌های نیازمند کمک یک وقتینه رسانیده شد. کمک اساساً ارد، روغن، برنج، مکرون و شکر را در بر گرفته به 10 عائله‌های نیازمند رسانیده شد. عائله‌های اشخاص مذکور از دستگیری‌های همیشگی حکومت جمهوری و وزارت مذکور اظهار سپاس و منتداری نمودند. دستگیری عائله‌های کم‌بضاعت در محور توجه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته با پیروی با این سیاست از طرف کارخانه و تشکیلات و شخصان علاهیده به نیازمندان ناحیه تاجیک‌آباد کمک‌ها رسانیده شد. یتیم و بی‌پرست همین گونه یک عمل خیر و ثوابی دیگر از طرف شرکت زد موبایل در ناحیه وخش ولایت ختلان انجام داده شد. شرکت مذکور با تربیت گیرندگان مؤسسه اینترنت کودکان یتیم و بی‌پرستار ناحیه وخش در عرفه سال نو میلادی کمک یک دفعه‌ای رساند. همکاران ما در همین خصوص گزارش آماده کردند. همین گونه 269 تربیت گیرنده و 35 آموزگار و مربی مؤسسه اینترنت کودکان یتیم و بی‌پرستار ناحیه وخش را امروز نمایندگان شرکت زد موبایل وادار ساختند تا لحظه شادی و خرسندی کنند و رقص و بازی. باعث خرسندی است که امروز شرکت زد موبایل از مؤسسه ما دیدن نمودند در عرفه جشن سال نو میلادی برای تربیت گیرندگان ما تحفه ها، شیرینی ها آوردند که و
در برابر تحفه و شیرینی ها با موسیقی های خوب با رقص های جذاب خود خاطر کودکان را شاد نمودند. تبسمی که در چهره این دوسترویکان هویدا ساخته نیست، زیرا برای چنین صحنه واقعی را دیدن تشکیل کنندگان چوربینی تلاش‌های زیاد کردند. قبلا خود لباس حیوانات را پوشیده، رقصیدن، صدای جانوران را تقلید کردند، سوال‌های خنده‌دار و بازی‌های شوق‌آور پیشنهاد ساخته این منظره خوب و خاطرمند را فراهم آوردند تا مقال نیکی بماند جاویدان را عملی نماید و دل یتیم را به دست آورند. صمیمیت و سپاسمندی کل خوانندگان مؤسسه اینترنتی کودکان یتیم و بپرستار ناحیه وخش را پیش از همه به اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و بعدم به شرکت زد موبایل که امروز ما یتیمان را شاد گردان و به ما تحفه های خاطروی تقدیم کرد minnatdori بیان می‌نماییم. شرکت همه‌ساله این گونه اقدام‌ها را پیش می‌گیرد تا که مردم نیازمند یتیمان هر ناحیه‌ها خرسند و خوشبخت باشند. بگذار نه تنها یتیمان ناحیه وخش بلکه همه شهروندان جمهوری تاجیکستان با زد موبایل خرسند و خوشبخت باشند. این شرکت موبیلی در این روز با مکتب اینترنتی ناحیه وخش مقدار مواد عضوقواری هم کمک رسانیده و خوانندگان آن تحفه‌های خاطروی تقدیم کرد. در نتیجه تربیتگیرندگان این مؤسسه با چهره بالیده شکرگزار از دوران صاحب استقلالی گشته و شخصان سخاوتپیشه عرض سپاس نمودند. хоҷагидорон дар ҷумҳурии тоҷикистон дар кишту парвариши зироатҳои гуногун соҳиби ихтиёранд ва мутобиқ ба иқлиму боду ҳаво ва имкониятҳои доштаашон зироат мекоранд. натиҷа ҳамин аст ки маҳсулнокии кишоварзони ҷумҳурӣ сол аз сол рӯ ба афзоиш дорад. давоми солҳои охир дар вилояти суғд парвариши чормағзи заминӣ васеъ ба роҳ монда шудааст. хоҷагидорон дар ин муддат нозукиҳои парвариши ин растаниро хуб омӯхтанд. гузориши ҳамкорони моро дар ин мавзӯъ тамошо кунед. соҳибкорзан Одинаева Гулноз аз ноҳияи Масчоҳ зиёд аз 20 сол инҷониб ҳамроҳи аъзоёни оилааш ба парваришу нигоҳубинии чормағзи заминӣ машғул аст. соли ҷорӣ дар майдони 20 сотиқ чормағзи заминӣ кишт намуда дар натиҷаи дуруст ба роҳ мондани агротехникаи парвариши он наздик 2 тонна ҳосил ба даст овардааст. ҳамасола нав кардани тухмӣ, шудгору нармкунӣ ва бо нуриҳои минералӣ таъмин намудани замини корам, коркарди саривақтии ниҳолҳо бо заҳрдоруҳо ва аз алафҳои бегона тоза кардани майдони чормағзи заминӣ ин аст кафили ҳосили хуб, мегӯяд Дилноз Одинаева. мо ҳар сол тухми моро иваз карда меистем. ин сол тухмон аз чин буд, хитоӣ буд. мо ба тухми нағз баромад. мо ин чормағзои заминиро барои баҳор мемонем ки то шикаста тухмӣ карда бо нархи нағз дастрас мардум карда барои оилам фоидаи соф нағзтар ба даст орам. ман баъд аз ону чини ҳосили ҳамаи ҳосилҳои саҳро аз он ҷумла ҳоли ғӯзапоя ҷамъоварӣ кард. аз акнун баъди ин камкор шуда ба шикастани чормағз заминӣ машғул мешавам. ин шикастани дастӣ барои мо занҳо хеле мушкил. ҳаракат мекунам то мавсими кишту кора тухмиро тайёр карда монам. ҳозираш фақат дар шаҳри хуҷанд дар масҷоҳ ҳозир ҳасту кам коркард нест. мо ҳаракат мекунем ки коркард ба роҳ монем. коркарди чормағз заминро шикаста пухта бад ба фурӯш барорем. не ки ман худам вай дорам ки мисол хешомоягум вай мегӯм мо тӯй дорум барои ман пухта тайёр кун ман харидорӣ кунам. айнам вай дорам мегӯм харидор ҳаст барои зимистон агар дар кор шавад тӯёнда мепазам метиям. бо мақсади баланд бардоштани савияи дониши деҳқонон ва соҳибкорони ноҳияи Масчоҳ семинари омӯзишӣ доир гардид. дар кори семинар асосан занони деҳқон ва соҳибкор иштирок намуданд. аз ҷониби ташкилкунандагони семинар барои рушди соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла парвариши нигоҳбини чормағзи заминӣ ва роҳҳои коркарду бандобасти он, инчунин ба ин васила ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ ва роҳҳои баланд бардоштани даромади хоҷагидорон маслиҳатҳои муфид дода шуд. 5 سال باز در خواجگی دهقانی به نام الیاس کار میکنم. خیلی همین وی محقول شد. همین وی سوال جواب معلومات دادگی همه چیز فهمیدیم. خلاصه برآوردیم که با دهقانیامون دوام میدهیم. چقدر که محنت کنی همین قدر با حاصل میگیری با راحتش میبینی. خیلی سال حاصل لیکن بازم میکاریم. همین زمین‌ها رو حاضر تیار کرده ایستادیم
بازم چهارمغز زمیناکی رو پرتافته همه چیز تیار کرده برای اولی بهار ما تیار. ноҳияи Масчоҳ дар вилояти Суғд ягона ноҳияест ки деҳқонон дар баробари дигар зироатҳо ба кишту кор ва парвариши чормағзи заминӣ машғуланд. То имрӯз истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз ин зироат дар ноҳия ба роҳ монда нашудааст. истеҳсолкунандагон яъне деҳқонон чормағзи заминиро ҳамчун ашёи хом ба фурӯш мебароранд ва бар ивази меҳнати тӯлонию шабонарӯзӣ даромади на он қадар хуб ба даст меоранд. бино ба маълумоти онҳо дар ноҳия имрӯз 1 килограмм чормағзи заминаро соҳибкорон аз маркази вилоят ва дигар минтақаҳо бо нархи 7-8 сомонӣ харидорӣ карда, ҳоло нархи он дар бозор аз 15 то 20 сомонӣ аст. нархи маҳсулоти ба Федератсияи Русия, Қазоқистон ва Ҷумҳурии Халқии Чин содирот шуда бошад, ба маротиб боло мебошад. мақсади баргузории семинари мазкур низ бевосита ба истеҳсолкунандагони маҳсулот омӯзонидани роҳҳои коркарду содирот ва агротехникаи парвариши чормағзи заминӣ мебошад. ساکن کالخوزی حاجی امیرов سهمدار خواجگی دهخانه ملک ظریف 7 سال میشد که با همین کشتکاری چهارمغز زمینی سر و کار دارم. در 50 ساعت از سهم خودم چهارمغز زمینی میکارم و با یاری برادرم کاری خودم را برده ایستادم. با این برای من برادرم راهبری میکنن و همین کار رو برای من معرفی کردن که برای اینکه کارکردی کم طلب میکنند، از اون سبب که فرزندهای من در دوشنبه میخونند و در اونجا کار زندگی فعالیت دارن که من در اینجا دست تنها هستم و برای شعبه کردن اون از خویش اعتبار استفاده میبرم. کشتکار رو با تراکتور برادرم به من رو یاردم میدین و برای من این آسان‌تر میافته. چند مرتبه پیش کشتکار رو هم با دستی اجرا میکردیم. حاضر با یاری تکنیک ها خشاوه را با 2 بار اینم با دستی کاواکنی بین قطارها با تراکتور است و جمع کردن هم دستی بود. امسال تراکتور آوردن، از آن سببی که با زمین های ما مطابقت نمیکرد آن را دیر استفاده بردیم. در فصل زمستون زنان و بانوان ناحیه مسچوح یکجا گرد آمده برای تیار کردن تخم سال آینده با نرخی از بازار نسبتاً ارزان و فروش برآوردن دانه‌های چهارمغز زمینی و به این وسیله غنی گرداندن بودجه عائله و دستورخوان مردم ولایت جمهوری مشغول می‌شوند. با امید در سال‌های آینده هرچی بیشتر سهمگذار بودن در برنامه دولتی امنیت عضوقواری و به راه ماندن کارکرد و بندوبست و صادرات چهارمغز زمینی بانوان ناحیه مذکور امروز از هر وقت بیشتر توجه، باوری و تجربه پیدا نموده پیوسته در سمینار و ترینینگ‌ها و چاره‌بینی‌های ناحیوی شرکت می‌ورزند. شغل اساسی قسمت بیشتر اهالی شهر حصار کشاورزی بوده. مردم دهات از زمین فایده خوب به دست می‌آورند. در حدود جمعیت دهات حصار زیاده از 200 خواجگی دهقانی فعالیت دارند که عین حال در همه آنها کشت تیرماهی و شودگار و نرمسازی زمین‌ها به راه مانده شده است. پرورش لیمو و سبزیجات و پالیزی‌ها در گرمخانه‌ها باشد برای اهالی این جماعت منبع خوبی درآمد گشته است. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما صاحب نور عبدالرسولов و طاهر سلیمانوف از شهر حصار. پرورش سبزیجات و پالزیات در گرمخانه‌ها برای اهالی دهات شهر حصار منبع خوبی درآمد بوده. اهالی با استفاده از این اصول پرورش میوه و سبزیجات بودجه عائله خود را غنی می‌گردانند. تشکیل گرمخانه‌های خود در قطعه‌های زمینی کشاورزی از ثمرناک استفاده بردن هر وجب زمین از جانب ساکنان درک می‌دهد. دهم سال که در همین گرمخانه کار می‌کنیم با 10-15 نفر زن‌ها در همین کارخانه کار می‌کنیم. هزار رحمت که ما همین گرمخانه ها را تشکیل کردند و ما زنهای خانشین به همین کار مشغول میشویم. ما در این گرمخانه پمیدار، بادرینگ، بلگر و همه چی ما پرورش کرده به بازارهای داخله تامین میکنیم در بازارها. با نظر داشت امکانیت‌ها ساکنان جماعت کوشش می‌نمایند که رشد استحصال محصولات تر و تازه را در فصل سرما افزون نموده در تامین امنیت عضوقواری کشور سهمی ارزنده گذارند. با این مقصد در گرمخانه‌ها میدان پرورش پمیدور و بادرینگ و دیگر سبزیجات و پالزی‌های نیازی مردم سال تا سال افزون کرده می‌شود. شرایط ما خوب است، نغز است.
اینمی در گرمخانه‌ها ما پمیدور رو در همه قطی‌ها نهال کرده، پس از این زمین رو تیار کرده نهال‌ها رو میشنونیم. خدا خواهد به ماه آخر مای ایون ما میوه این رو سبزوات رو به همین بازار تامین میکنیم. با گفته متخصصان و دهقانان پرورش میوه‌های سیتروسی و سبزوات و پالزیا در گرمخانه‌ها نازکی‌های خود را دارد. برای خوب پرورش نمودن و فایده خوب به دست آوردن پیش از همه به اگرتکنیکای پرورش زراعت‌ها اهمیت مخصوص باید ظاهر گردد. در توبه جماعت دهاتی حصار، شهر حصار همگی 170 خودجگی خرد میانه فعالیت میکنند. شغل مردم این منطقه کشاورزی بوده. امروز در توبه جماعت نزدیک به 3 هکتار گرمخانه بنیاد نموده. در آن دهقانان بادرنگ، پمیدور، سبزوات تر و تازه و دیگر محصولات ها کشت کرده ایستادند. کشاورزان و اجراکاران و ساکنان دهات شهر حصار عاقلانه استفاده نمودن هر یک وجب زمین را وظیفه خود حسابیده با این عمل میخواهند در فراوانی بازار کشور سهمگذار باشند. گزارش سیدنور عبدالرسولوف، طاهر سلیمانوف از شهر حصار برای برنامه اطلاعاتی نوید. ساکنان و کارمندان تشکیلات و اداره‌های حدود ناحیه یاوان با درک سیاست سازنده هفته یک مرتبه به موضع‌های علاهیده برآمده به خاطر آباد کردن گوشه از دیار جهت سبز و خرم و گلپوش گردانیدن کوچه‌های مرکزی و دهه‌ها دست جمعانه سهم می‌گذارند. این تشبوس آنها از طرف رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دستگیری می‌یابد. تفصیلات در این باره. аксияи сабзу хӯрамгардонӣ бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи ёвон ин навбат дар рӯстои пахтакори ҷамоати деҳоти норин роҳандозӣ гашт. дар ин аксия сокинони фаъоли рӯстои мазкур ҳама дастаҷамона баҳри ободу зебо ва сарсабз гардонидани маҳалли зисти худ камари ҳиммат бастанд. дар ин рӯз раҳбарияти ноҳия низ ташриф оварда баҳри хӯрамгардонӣ яке аз дурдасттарин рӯстои ҷамоати деҳоти норин ҳиссагузорӣ намуд. бояд гуфт ки роҳандозӣ гаштани ин қабил аксия ва корҳои ободонӣ дар ноҳия рӯз то рӯз вусъат мегирад. зеро дар баробари масъулин ва соҳибкорони ватанӣ кормандони ташкилоту идораҳо низ аз худ ҳавасмандӣ нишон дода бо пайдо кардани фурсат дар рафти тозаи озода ва сабзу хӯрамгардонӣ гӯшае аз диёр саҳм гузошта истодаанд. бо дастгирии бахши муҳити зист мо ин ҳашарро идома дода истодаем. тибқи ҷадвали тасдиқнамудани бахши муҳити зисти ноҳияи ёвон ҷамоати деҳоти норин нақшагузорӣ карда шудааст ки зиёда аз 600 беҳ дарахтони ҳамешасабз, 500 беҳ дарахтҳои ороишӣ, 1500 беҳ ниҳолҳои мевадиҳанда ва зиёда аз 2000 ниҳолҳои ҳамешасабз ва 22000 зиёд ҳар гуна гулҳои садбаргу гули лола нақша дорем. мо аллакай 60% ҳамин нақшаро иҷро кардем. манзараи зайл бозгӯ аз он аст ки имрӯз воқеан ҳам мардум мехоҳанд макони зисти онҳо ободу зебо бошад. ҳамин аст ки бо шинонидани гулу гулбутаҳо, ниҳолони ороишию ҳамешасабз, нарм кардани бехи дарахтон ва рангубори панҷараҳо деҳаю рӯстои худро дилкашу форам мегардонанд. мо имрӯз дар ҷамоати норинг ва қаламрави ноҳияи ёвон ҷамоатҳои шаҳре ки шаҳрак ва дигар ҷамоатҳо аксияи ниҳолшинониро аллакай мо 50% дарахтони ҳамешасабзу сояфкану ва гули лолаю дигар намуди гулҳои садбаргу қаламчаки онҳоро аллакай шинондаем. ба иддаои масъулин чунин ҳашари дастаҷамона аз ҷониби кормандони ташкилоту идораҳои ноҳия ва сокинони меҳанпараст баҳри зебою гулпӯш гардонидани диёри худ то ҷашни наврӯзи аҷам идома хоҳад кард ки ин амал аз як ҷиҳат макони сайру сайёҳати сокинонро беҳтар мегардонаду аз сӯи дигар ҳусни деҳудеҳ карда ва ноҳияро зебо. ساکنان کانادا را سرمای بی‌سابقه اذیت می‌دهد. در